دهيما کو ترکیه د سیاست ناوخوی او یا درو د بکیشن را روبریه او جبر اگر گماروین امریکای آبوریای بر بتکچونی ویه سرکوماری ترکیه او دهمان دمید سروکی گشتی پارتی دسلاتدار AK Parti رجب طیب اردوغان به بریاری دیار کرد کو گر به امریکای را لسر دبره که اولاری کفتنک پیک نی اوی بری خوبتن روجالات چمی فراتیم لگلوی که لسرانسر باجارین ترکیه بو سر سینور سرکانی گریسپی و کوبان هیزن لشکری و جبل خانتی نبکو هستن اف داخویانین اردوغان او آمادکارین اپراسیون بو سر روجالات چمی فراتی د سیاست ناوخوی د جوه که مجاره سرکیم ببوچونا پارلمنتری AK Parti یه بری آگری هنفی آلر بسدمه که دبکو او اپراسیون بیکرن لیبلی تو فایده وی بو ترکیه نینم Türkiye dikare bikevi yevecari çabke minani afrini disa mesele usat kara derkeve jiali din ve ji emdizanın iru iktidar ji jiali aburi va jiali embijin demokrasi va ki masi hene ha kubeje jibok az khalas bikim jibok az daha xurt bim belki elwe derecede bin mehole da serve mesele zede besekinim dikare evi beje yani le hakikat eve evlur çıkas koridor civarını çekirini disa mesele jara çareseri nayditini mesele çareseri bir demokrasiye پارتیا مخالفت سرکیه ترکیه جهه به هر چقدر پولیتیکا حکومتی سوریه خلد ببینه جی جبو ابلهیه ترکیه اپراسیون بوسر روجاوا پیوست ببینم Türkiye'nin en önemli sorunları o güney sınırlarımızdan. Türkiye li ser sınırên xwên başûr bi hindek gefan re rûbirû kî çi dibêje bila bibêje. Türkiye li Iraq û Sûriye pêwîst e li dijî terorê tê bikuşe. Ji ber vê çendê jî operasyonên leşkerî bo ser Sûriye mîsogere û pêwîst e jî. Kes jî nikare ji Tirkiye re bibêje tu çima van operasyonan pêk dînî. Beramberî wî ke Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî operasyonên bo ser Rojava veke xeletiyeke mezin bi nav dike û dibêje operasyonek bo ser Rojava dê bibe sedem ku Daeş çalak bibim. Rojava'ya yönelik her askeri müdahale Operasyoneke leşkerî ya bo ser Rojava dê bibe sedem ku rêxistina terorî Daeş ku hebûna wê ber tunebûnê vê ye careke din rabe serxwe û çalak bê. Li holeyê ku şer û pevçûn, duwarê aborî siyasî û mirovî de çiqas rûxandin û felaketên mezin bixweretîne. Operasyonên bo ser Rojava ji bo bincilkirina bêçaretiya nava Tirkiyeyê de ye. Her wiha Partiya Netewperest MHP got di hilbijartinên giştî û herêmî de bi AK Parti re Tifaka Cumhurî ava kiribû û niha veke hevkarî deshilatê tê bi navkirin jî bank li hikûmet û artêşa Tirkiyê kir ku rojalatê çemê Firatê bidin ber agir û wêran bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. Geçmişte olduğu gibi